Ojarawa norok nai tongo khorang da boys ni mangpio lamsugo khorang da boys ni mangpio haina hai tabuk jorani kokto maunai di maharani progyani chatiok mabai bini intake tripura chapter ni bisingtei tini kaisa kotor panda songjaka ogli hangkorni manikko enclave hotel songsa jaka maharaja bir bikram manikko ni bini mangpli photo exhibition hai keba bini mangpli rokna tei kok sajaka bini laibu manu sajaka 19 August 2025 khanani salmari finani skang tini salcha skang salmari wo bono lamsogi panda kotor kaisa songsa jaka tei oro bubagra songthai kokna rakha abono karebo kabang ma lukwa dong roknuk jaka mangpli wo abo haikeno tini no pandao kaisa katal yapreni samung nukjaka special postal cover katal kaisa phiyogoi rijaka bubagra bibikram maniko bahadur debor mani mungni bisingtei 117 bosor haikeba 117 years bisino lamsogoi salcha sakang panda kotor kaisa khaijang mani o mangpli nukjagi feka bubagrani buma bibu de bibu haino abo rokno karebo tebu mangpli nukjagi feka bubagra rokni jorani singkrak rokno bahaino tini borom rjak marok te aboni paithako o panda or sapmo masamung panda rok bahaino nukjagi feka abo haikeno paithako bubagra kokkachar kha khana 19 August ni salo bubagra बिक्रमनि आसाइमा सालो तामो तामो सामुं रक खाइनै हास्तेव लुकु रकनै खनाइनै दि मांप्लियो बो पाइथागो तै तामो तामो रक kokसाइ खनरका When you are in power, learn to be humble. I learned that from my father. आप लोग मुझे महाराजा बोलते I am not a king. I am not a king. My father was a king. आं राजाया आंनि बाबासि राजा तंमानि te ang waisa sukphano ahongkar ongyakho haikeba mannarok musano phan musung yakho te ang norok jotono no sungnani musung sanani musungo norokni bisingo oro bwsa bwsa asok thairokno manma bai norok slaijagi payo nini noromni sinimu ongkha nini manna musung mani abono nini ahongkar nini kebel haikeba nini belma ongkha nini sinimung nini sakni tongmung nini phanongkha ishor haikeba matai bono senang puito khaidi te goseoina di ang ani borokrokno mungsasegri mesak ang ani sak bai thangni bagoi mungsak tu sanya tu naya kaisa kaham teidulnai te naikoli tini borok bo paithago mangno chawo ang asuk saka haikeba mungsasuk pano saka hangke ang srai srai ke sanani nango maharaja bir bikromni busu hni ang waire wai sak phangno sini mungrui sanani nango ang je sapano sai tongmani obo dopha bai dophana kok banglairena niya hni ang sanani nango ang joto borokni bagoi no kok sawo ang belai khano kha khamo tei chajagya ma ongo abo hayongmani bagoi fia ang afro wansogoi nakha ang sabo nei ani sak bai thangno te ani buma bai ani bufani sini mungrui ang sanani nango borokni kokno saboi abagoi tabok hingke ang wansoka je busine borok buchi paikha je borok buchinani musungjakya nangbono jesukpano buchirinani naidi borokni bkhawo nasle mungtongo tai je borok rok chungno borokni themrang ni wansogo ang borokno ani shotru haikeba themrang ni wansogya ani thani nasle mung sineng mung koroi ang hamjago tai ani kaisa imang tongo te ani nahar mung haikeba imang tamo hanmale ani imang ongkha ani nahar mung ongkha maharaja bir bikramno tei himnani khanaong khabini asaimani sal 1900 hungke boni asaimani sal tai 20 hungke jotono pogoi thangpainai election haike ba chongmari phainai terel malkhung thaini mungrok thepai ranai airport haike ba birkhung kholani mungrok thepai rakha phia ani imang tamo maharaja bir bikromni mungi airport haike ba birkhung khola ongkha abo belai khana kaham ang bohaino kha tongthokka norok abono yachagi gosei namani bagai phia imang koboi afro nongnai jefro khoroksa pilot haike ba birkhung mothornai bohaino tripurani ongnai te afro no imang koboi ongnai laibumano helengsa ke haike ba laite te khetana di tabukni jorawo jotono modern kha tongna nuan soglayo tomung no nang ni dofano sokomona ni musung hungke tomung no nang ni batai laimano sokomorna musung hungke tomung no nang borok rokno sokomorna ni musung hungke jotoni sai Swkng nang cherai rokno borokni laibuma bai skageirdi abagai singtini chini roman script haike ba sini kokni bagai khorang tisawo jefru chungsini land rights haike ba hani bagai khorang tisawo jefru chungsini constitutional right haike ba raidani bisingti mantai soktani kok khorang na tisawo kabangma borok phai sawo rangna di phia nini man thaino tana di ni sawo phia tini tongmung no rang no nakhangke chini chere rok saimi yawnai jeng boroni phaika chini tamo kok samani tongmani chini tamo chamung tongmani chini tamo chummung rok tongmani tai truk khai nini yaphang yarang haika ba nini civilization nini phaimani sinimung abo bebak komori thangnai nini dophani sinimung kamai thangnai aboni yakulo nini sinimung nini nukjakma rok juda slaijagi thangnai phia nini basa haika ba nini busu jefro sungjaknai norokni sinimung tamo cultural tamo norokni amani kok norok salaimani kok tamo norokni kanchum tamo mataino norok khulum tamo norokni tongthok pandani sal haike ba
festival afro nung eba borok kebo kokki fili manglak mungsa kokki fili manglak abo haike no Africa o tabuk tamongi thangka borok truk truk se yapri shanai nono buskang butharia nono silai bebu kogi butharia fia nini sinimung rok no se truk truk ke sokmori nanai abagoi ongoi mano tini nini mung Barack Obama Denzel Washington Michael Jordan Mike Tyson kebo khorok chafane sinia Africa ni bo thai bo harok ni phaika kebo khorok chafano saimia tamo do phani phaika tamo do phawakalai kebo khorok chafano saimia borok ni shaka ni borarok tamo kokrok sai tongmani tamo sinimung tongmani abagoi tini haike khaijagi tongo borok rok confuse haike ba amang simang sabi maya ongi tongkha borok rok joleja tamo hongke borok confuse sabi maya borok kebo saimia borok boroni phaika borok saimia borok bodo phani kalai jefuro borok ni baya borok bai sungjago boroni phai borok afro ke borok kokki filimaya saimaya tamoni bagai chung a lama tui thangnai 2025 ang sao jora hamyaungya Maharaja Bir Bikram ni nahar mong tai bini imang tai bini puitoni bisingtei Maharaja Bir Bikram Rasmata Bibu Devi bai jefuro America o thango tai mukha America ni tipra sarokno a America ni tipra sarokno nugoi bowana jagai kirima chawei Tripura o kipili phai tipra sarokno mathangna ni bagai bo tipra sarok ni bagai TTA ADC ni tabuk katal ha kaisa narak jakha ni saka chungchini ADC ha ni tongmani obo 1942 o Maharaja Bir Bikram se khai kalango ni saka chungtini je sanopano kok sai tongo je sano tuifan choba khai tongo tongmong no Maharaja Bir Bikram 1942 o abuti samungrok no khaya yapri shea hangke 1941-42 o America o nukha America ni tipra sarok borok ni borok bai tamongkha abagai Tripura omti he ongi magalak ni bor Tripura kipili omti heke samung khai kalangkha tini abagai no bochini bagai oma heke khaika tabuk hain hai baksa borok ano sanai tamni bagai simi Tripura sa tribal borok rok ni bagai kok sai tong 1940 o jefuro Ingres rok second world war haika ba দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ o borok ni finance bisi kaisani rang paisa rok ni borok hisab khaika afro borok ni hisab rok na milirina ni bagai tabuk ni Bangladesh Bengal no aro ni borok rok no kebuno phan chariya khanya khayei borok rok no lengri ton paikha Tripura ni Maharaja chamung rok ka afro fia tini jefuro bini asaiman salongnai tabuk ani kok saman yakulo norok obono yang pirnai aboni yakulo Maharaja Bir Bikram ni bahamjukno Rasmata Bibu Devi no afro no ringjaknai borom rjaknai norok saidaman tamni bagai omuti heyong tamo hongke chini bisingo nokhong bahaike ong nokhong bahaike cha nokhong bahaike snamjak aboni raidana sungsia saimia sini bisingo thancha tamno hin thancha ni raidana saimia thancha korei ang tini belaikano hambai maro prosongsa makhre bono borom maro pratik tini ora phaisok paimani bagai ang borom rewo tini ang mungsanaya sawo tamo mataino khulum sawo tamo dormo khai Hindu Buddha Muslim Christian ang chini party nayo ang nini dormo naya haike ba nang tamo mataino khulum abono naya tongmung no nong nini hasteno baskangat langi thangna hangke kebo no chubanai korei kebuni thani asuk jora korei kebo Tripura phayei sarbong no horo Tripura ni bagai imang kaham nugui tongna bagai tongmung no Tripura no slainani hingke chung sak no chung na abono khainani nangnai ayang phasingo Bangladesh abo chini no ha tongmani norok ni bisingo khorok bisik ni ha ayang Bangladesh hotong phia ba norok ara thangi maya phia kebu baksa Bangladesh ni borok asamo phayei Bangladesh bu nok tono asamo bu tono tai Tripura bahai no tono phia Hindustani sarkar ha ekaba Hindustani hapang Bharat ni hapang siringkhe tongo phia nini nok je Bangladesh tongo Noakhali o tongo Brahmanbari o tongo Kumilla o tongo Khakrasori o tongo Chittagong o tongo aro tabuk phano nini nok tongo phia nang aro thangi maya phia arani borok rok aro bo nok toni mano te orobo phai nok pai mano sung sak no hono phan ganang super power chini borok rok ni je borok rok ni ha Bangladesh o tongmani abo chini te buri rok ni sakao themrang rok choprobo tini nungni nogo kifilimaya phia arani borok rok ora phai nok pai tongi mano ok salai di government of India haika ba Bharat haktor ni hapang enemy ha eke ba themrang borok hamya rok no o thai ni noroi chini borok rok no o thaya tongkhai rodi kaisa haktor ni te kaisa haktor thangna hengki bija nango te saka bija ong kha belaika nangkukmani manui phia thancha korei phia thancha no sabo saka kha obo norok saimandi chingbin nogo thangnai tongnai chanai nungnai bini charok nunginai tamo hongke bo CPIM no budrukha bo BJP ni bo mothani bo Congress ni jotono
त्रिपुरानि फिया नों बेबाग वानसक पाया अर्धेक हाय केबा खाकसा से वानसगो महाराजा बीर विक्रम तिनि जराव नाङि तंमानि तामुनि हिंके ब पॉलिटिक्स हाय केबा थंरं हापार बाय तंगिया आबोनो खाया ब बिनि बरक रक बाय पॉलिटिक्स पावर हाय केबा फाननि बागै थंगिया महाराजा बीर विक्रम बिनि फान हाय केबा बिनि पावर नि बागै बरक रक न खागिया तिनि चों बोरम रजाकलिया आनि बुमा बो हायनो बोरम रजागिया आनि बरक रक बो बोरम रजाकलिया हिंके आं बाहायके तंथगै मानाय खरकचा तिप्राम थानि नकफां अंगै सुप्रिमो अंगै आबोनि बागैनो आं तिनि बुसकाङाव फां फांके साव अक्करं मानतै अक्करं लाइमान नबो कुचुनि फाया माताइनि थानिनि फाया अब तलानि से फायो अब नि नारनि नरकनि बिसिंनि से फायो नोंसे आना फानरेवो नरकनि बिसिंते से तिनि आककना सानान बागै आनि थानि फान फायो नरकनि बागै बरक रकनि बागै खाबा जारिमा ताइ कबै अकाइनै तंमंग न प्रिन्सिपाल हाय केबा रुंथकमा तंमंग काहाम हुके चिंचिनि भारत हाक्टर हाय केबा हाक्टर ताइ हास्ते रकनो तेबो बुसकाङाव कुचुगो फ्लगित लाङि थांमानाय ताबुक फानो आसगलेरियाखो जे बरक रक नास्लेमा सेजामा हायके नुगो बरकनि थानि चिमि नास्लेमा सेजामा नु तंनाय जों हामजाकमा तै थामजाना हामजागो महाराजा बीर विक्रमनि आवान सकमारक तिनि बहायनो कथां दङ ताइ नरक अंखा सिकला आं नरक न खानानि साला नाङो नरकनि कामि रग थांदि ताइ तबु तावालायदि तबु ताबुलायदि पाति थंरं रक न तै तावालायदि दफा बाय दफा तावालायदि आं जमातिया देबरमा रियां दारलं मिजो बेंगली रांलं साहा देबना ते धर्म हायकेबा माताय रक न तै तावालायदि हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्धिस्ट नै खांदि जिमिते सालसानि बागै ते मोनैमा बाय सामुं न खायदि नायदि हामजाक न अंखा जतनि से तै जे सानि सैफानो फानगना जिनका पुरखों का जमीन बांग्लादेश में था उनको मारा औरत लोगों को संग अत्याचार हुआ। आज आप अपने घर नहीं जा सकते कि वहां के लोग यहां आकर घर नहीं सकते। नेगोशिएट कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनिमी प्रॉपर्टीज को हटाने के बाद हमारे लोगों को जगह दीजिए। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, लेकिन थंसा नहीं है, यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। और एकता किससे तोड़ा वो भी आप जानते हैं। हम उसके घर में चाय नहीं पिएंगे क्योंकि उसने सीपीएम को वोट किया, वो बीजेपी का है, वो मौथा का है, वो कांग्रेस का है, सब त्रिपुरा के है। लेकिन ये थिंकिंग था। महाराजा वीर विक्रम is required more today because he did not do politics with his people to be in power. Maharaja Veer Vikram did not divide people to be in power. Today we are not respected. My mother is not respected. My people are not respected. So how can I be happy being the supremo of the Pramotha? So I have the courage to say it openly, and this courage comes not from upar. It comes from niche. It comes from you, from the villages. You have given me the power to speak up for my people. And courage and truth are two things which, if mixed with proper principle and character, will take our state, our nation, our region to a different level. अभी भी लेट नहीं हुआ है। जिनको नफरत दिखता है उनके पास सिर्फ नफरत होगा। हम प्यार और एकता चाहते हैं। महाराजा वीर विक्रम का जो सोच था वो आज भी जिंदा है। एंड थ्रू द यंगस्टर्स आई वांट यू टुमारो टू गो टू योर विलेजेस। डोंट फाइट एज पार्टीज, डोंट फाइट एज जमतियास, देबर्मास, रियांग्स, दारलोंग्स, रंगलोंग्स, मिजोस, Bengalis, Shahas, Devnaths. Don't fight as Hindu, Muslim, Christians, Buddhists. Go back and for one day smile at your neighbor. Dekho, the power of love is much more powerful than the power of hate. Belai Belai no Hambai, thank you so much. Maharaja Veer Vikram, long live. Ki Prasad, Bohok, Ai Bohok.
त्रिपुरा ऐकमत्य जलाई मंगल। हर साल आप कुछ न कुछ हमारे इतिहास के बारे में लिखते हैं। यू आर अ वेरी की मेंबर ऑफ इंटैक एज वेल। और मैंने देखा है कि आपके दिल में खुद को प्रमोट करने के लिए कुछ चाहत नहीं है, लेकिन मेरा बेहद चाहता है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी अपना एंसेस्टर्स के बारे में कुछ जाने, अपना इतिहास के बारे में कुछ जाने। कल महाराजा वीर विक्रम का जन्मदिन है एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं फिर से, मैंने कल रिक्वेस्ट किया था, मैं आज भी सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू रिमेंबर महाराजा, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, कोई भी एनजीओ में हो, एसोसिएशन में हो, अगर आपको हेल्प करना है तो स्कूल में जाकर स्टूडेंट्स को कुछ दीजिए खाने के लिए, हॉस्पिटल में जाकर हेल्प कीजिए कल के दिन, एक दूसरे को समझिए, प्यार कीजिए, यूनिटी लाइए। एंड अपने कामी में भी, अपने गांव में भी आप फीडिंग ड्राइव्स कीजिए। मैं चाहता हूं कि अगर आप महाराजा वीर विक्रम को समझ पाते, देन आज जो हमारा परिस्थिति त्रिपुरा में है वो ऐसा नहीं है। और इफ यू वांट टू गेट एनीथिंग इन लाइफ, यू हैव टू लर्न टू लव फर्स्ट। आज वो महाराजा का प्यार ही तो था जिसने रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत भास्कर दिया उनके मृत्यु के 3 महीने पहले, जब वो खुद गए शांति निकेतन। जब रविन्द्रनाथ टैगोर खुद नहीं आ सकते थे तो महाराजा खुद गए शांति निकेतन और उनको भारत भास्कर का पुरस्कार दिया। He became bigger by his actions, not small. वही तो महाराजा थे जिन्होंने महात्मा गांधी के खत के बाद जब बंगाल में फैमिन आया, वही महाराजा ने यहां से अनाज भेजा कि लोग बंगाल में they do not die of hunger. महाराजा sent grains from Tripura. Mahatma Gandhi himself wrote to Maharaja in 1946 when the riots were taking place in Kumila that please give some shelter to the people, and Maharaja did that. This is the same Maharaja who in 1945 made Buddha Mandir. This is the same Maharaja which created the foundation of the Veer Vikram College. This is the same Maharaja. आज अगर आप अमेरिका जाते हो तो मीडिया में आता है प्रेसिडेंट ट्रंप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वाइस प्रेसिडेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन आ रहा है। और एक त्रिपुरा जैसे छोटा सा किंगडम का राजा को अमेरिका का प्रेसिडेंट आज से 90 साल पहले मिलकर उनको ऑनर करता है। ये महाराजा का ऑनर नहीं था, ये त्रिपुरा के लोगों का ऑनर। आज आप किसी को भेज दीजिए, कोई सेंट्रल मिनिस्टर को भेज दीजिए, कोई डिग्निटरी मिलने वाला नहीं है अमेरिका में। लेकिन आज से 90 साल पहले एक बुकुंबारा राजा, जिसका मजाक कभी कोई भी बुलाते हैं, उसको अमेरिका का राष्ट्रपति सम्मान करता है। ये वही महाराजा है। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ही इज माय ग्रैंडफादर, क्योंकि माय मदर इज द डॉटर इन लॉ, पर ये वही महाराजा है जिसने आज जो हम लोग पूरा कनेक्टेड है दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया से एयरपोर्ट, वो महाराजा ने बनाया।
जबकि पूरे इंडिया में 7 से 8 एयरपोर्ट थे नॉर्थ ईस्ट अपने स्टेट के फंड से तरीके से कोलैबोरेशन कर उन्होंने पूरे त्रिपुरा को इंडिया के संग जोड़ा। भीख मांगकर किसी को कुछ नहीं मिलता है और अधिकार के लिए अगर आवाज उठाना है तो उसको आप अहंकार नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कि अपना बच्चा का अहंकार, अपना बच्चा का भविष्य के लिए बात करने के लिए, अपना राज्य का भविष्य के बारे में बात करने के लिए, प्यार थांसा के लिए बात करने के लिए। किसी को कोई अगर आपको बोलता है कि ये सांप्रदायिक है या कम्युनल है, कि नहीं, उठो, कमजोरी से उठो। और जब तक हमारा चरित्र, टिल द टाइम आवर कैरेक्टर, टिल द टाइम हमारा लालच, ग्रीड आज के लिए होगा, कल के बारे आप बात मत करो। मैंने देखा है महाराजा वीर विक्रम एक स्मॉल स्टेट से आता था, लेकिन उन्होंने जब बात किया तो स्टेट के बारे में बात किया। महारानी राजमाता, उन्होंने मुझे जिंदगी में एक चीज सिखाया। राजमाता, सबको लगता है कि राजमाता जयपुर है, ग्वालियर है, जेवरात है, गहना है, कुछ नहीं। उसने मुझे एक चीज दिया, मानी, oh man, can you see? Look at me. I'm here, right here behind the camera. Here. You gave me one thing, Mani. You gave me courage. मुझे courage दिया। और जब भी मैं कमजोर हुआ हूं, I have felt ऊपर में there is God, भगवान है, and then there is sound. ये हमेशा जाता है, जब भगवान का नाम लिया जाता है तो लाइन कट जाता है। शायद भगवान का नाम भी सिर्फ एक ही आदमी ले सकता है देश में। लेकिन I'll tell you something, I fear God, and I fear God because eventually we all have to die. हम सबको जाना है। जाने के बाद आप जवाब किसको देंगे? तो सब लोग अंदर से बोल रहे होंगे, मेरे MDC बोल रहे होंगे, MLA, अरे बोला तो आसान है, राजा है, बोल सकता है। हम लोग को भी तो पेट भरना है। आप पेट भरिए, आपका पिताजी ने भी पेट भरा था, दादा ने भी भरा था, इसके लिए आज आपका ग्रैंडचिल्ड्रन का पेट खाली रहे। करेज और प्यार, यही दो दवाई चाहिए हम लोगों को एक रहने की। आई हैव बीन टू मणिपुर, मणिपुर को बर्बाद कर दिया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अगर ताकत दिखाना है तो अपने ही लोगों को दिखाएंगे। If we want to show power, we will show to our own people. If we want to show love, we show to somebody else. अच्छा, लालच से एक चीज, we accumulate a lot of chamchas. Bagat haktor ni hapang tongi nahani tongai Tripura sarokna Tripura haste ni Tripura salukurokno saboni khao kok sakna juda sajakna tabuk jaratei jora phaike joranu jorani kok sanai tabuk jara onuk jagi tongo mangplio Tripura hasteo yangni yang sakrup jagi tong Tripura sarok yok sama manna mu chungjakmani bagai phiaba tabuk bo Bharat haktor phasingte mungsa yakar jagi heken nuk jagi tongo naitung di choyakare yomte heken rokni buskanga salbum sokurbi koknama tobunai tabuk jarani bagai asukno Khorang the boys. I'm